Okuchondoza okwakozere mu mwaka gw'2019 nukoreka ngu abanya-Uganda batahirire bibera okuruga aha buchweka 23 aharigana okuza aha buchweka 9 aharigana. Nka energy narishi amaani go kutekyesa omu Uganda 9 harigana nigaruga omu miti. So konka waza kureba engeri turuka kwesa noshanga turakwesa za technology imbi nkama hega 3 agara rya ebi biti munonga ninga agara shisha ejimiti omwanya go kwesa amahega agagara savinga energy. Uganda is to reduce the emissions by 24.7%. However, they already committed to reduce 5.9% of the emissions that Uganda is producing using the resources that Uganda has. Ebi bigambirwa omushomo ogutebekanisibwe aba World Wide Fund WWF bakwatanise n'aba Renewable Energy okuruga Ministry y'ebyobugwiga bw'omwitaka narishi Ministry of Energy and Mineral Development ogwetabirwemu abanyamakuru okwetorora omwihanga lyona ogubire aha Skies Hotel omuri Kampala. Twine kureba ngo twafuna ekibareta ngo ni alternative sources of energy. Alternative sources of energy nebindi byo kukozesa bitaryenku nk'amashanyarazi nigabasa gukora konka aho turaba twine kureba amashanyarazi nago twagabona tutabo kuba ino bwo kushaka bicweka bimwe bitagine obira bwingi nitukomparing ngo amashanyarazi na gebeyi umemene twiba ukani kirugira abitwa tukozesa tune kuronda ibintu biri naje efficient endo bikosa amashanyarazi machi kandi bikagaruka bikatwa the same results. Abanyamakuru bahigire government okuchendeza aha muhendo gw'amashanyarazi chwera abatuura okureka okucwekereza ebibira barikukozesa amashanyarazi kandi n'ebitongore ebirikuguza za sola z'ebicupuri byemerezebwe. Wabanga waliwo assessments zebakoze making available eri bannamawulire kisobola okutuyamba okuba nti tusobola okuripotinga ku kintu nga tuyina data amala ate n'ekirala babeere nga basobola okuba nti information efuluma mu bantu abantu bagimanye. Mbayira amashanyarazi nga sibyaho kuyanyinkya kana mpaka rwebajyo ntakumanya nti ndigagenda mayingi so kiro kino omusomesa atwegeseze twayega ngo osobora ku calculatinga nankani what's zawe kokozikozeseze no kwebara mu sente na zinga ezo savingi. Michael Tumwachire abwa TV West omuri Kampala.